Khubleipi baro syakatup Khuborjylla ke Donbosco Media Network. Kimat ki bakong san menta ka singi kilong. Say ka VPP da uba Shembor lang renja CM batmai ha KJDC. Smai ha ka arpuh nyau tarik budget CM ha ka arpuh tarik RYMPHANG. Mi persya jur ka JSU banwanra lentirel halum jantia. Ban hukum pendap yang por kesorkar India bagi skim donor. Bat mentang ini apa syaki Khubor ki bakam benya. Kaseng VPP ha ka jingelang ka balalong menta kasngi kalajit yakinong kitkam jong ka executive bathamai. Ki bakan thub ya uba strong kharjana chairman ba kenjo lang rangtong vice chairman bat ya uba Shembor lang renja CEM bathamai. Kiwi pat ki dekhot ka executive committee ki kan thop ya uba Powell Soklen ba Sebor lang warba ba isen a hin ba penkraw kharjarin kong Iban Dublin El Nonglan kong Deiti Majau bat ba Winston Tony Lingdo. Ya ki kamram bat lengkor portfolio jong kini ki dekhot jong ka isi bathamai en perbena hadin. Badru ban kentu iki pat ba bakilai kershani ni hakali ke jing persang ka bapet ka bakhot ka basmur ka jingi banwan ra ikor komtrikam ka bakhot ka basubaling bakan ke isi ke bathamai ban ye kan maulem lu ingi ke jing wai ke jungki khnang ba ublei un kersan bor ya kini ki MTC ke jingi baro khan nyungot habo pai ba ule jet bakin ye scam ka ta nongrim ka bo pai ba ule jet ki ka ai ko khobor phunai ru sisu makini si hadin ba ka wi pi kabala ringi lama ban tang ban pentrikam kat kong kasih kalau long kajing rak kabakau de ndai kamle tang kata ka party kan net ban review ko ban pe penya yang sai sin ban kham ban bahai ke service rule ban le ke ban pentikana pa kata ka thong ka bangi ibo ko ka party ban khoi ban suba kan orlo ha po kajing trikam ka jong apa ini bukan yang kum thung jam ru pada sebesar kita bukan suthung kum ko ni pikir mau ka konsil kamdan ka bisa ke gobyang dan nak pendam atau pilih ni gini beri suthung ni yang disi gitu yang tarang asong ipi ka content review ka bobot ngin haban let ban pe de la ka long hi ba ka jingthum kala Shillong thormor bat kamdan ka kum ka budget estimate Tika party ka isi ka batmai kan sa shimi kesen cham ka ike batiban pembet ye kita kicim pakala baro kuno phinle U Commissioner but Secretary Katnat District Council Affairs ba Cyril Dingdo ulapan bena ya kasngi smai jong ki dekhot bathamai jong ka KHADC but JHADC an penlong ha ka arpuh nyau tarik RYMPHANG ha ka por khatway bajimen stem Haka arpu pratarik RYMPHANG kini arteli ki yang dorbar kin jit yaki chairman bathamai haka por khatway baji menstep bad yaki chief executive member banyalam yaka executive committee bathamai enjit haka por ar baji no phai sngi ulat ke Jylla ulat thong bat pen Khubor yaki deputy commissioner East Khasi Hills bat West Janti Hills ban pen yat yaki ni ki dorbar jongki council bat ban pen smai yaki MDC bathamai Ka Khubor balami baka North East Frontier Railway NFR ka thumu ban ruat lenti rel na Bhoksong Raja Gaon bai Thalangso Jengkha Kherani bat Omrangso Chadu Jowai kinoyalam ka seng Jantia Student Union Central Body kalami isha khmat ban penpau kajing persya halor kani kajing thumu haka kerwo Khubor lengba u General Secretary ba Nil Ki Mukhim uong kaseng JSU ka kran shai syaka sorkar pedeng baka North East Frontier Railway bakim day ban wanra lentirel hapo rilum jantia kat bakim patla ban wanra yaki an baklan ban yada na kajing wanrung kerthep ki breu ki banabar habaya day bakani kajing persya kaseng kala kenturu ya ka JHADC bakam day satya ban I no objection certificate NOC Syaka NFR na kabenta ka lentirel lada ka sorkar kamla ban wanra ni pentrekam da ka line permit. Ka JSU kala ban rapru da ka ba ajing mut syaka sorkar. Baha ka jaka ka lentirel. I know da ki medical college, engineering college bat ki kijing dan kam ki pad ba ka Jylla. Man go bi ka daw wo percaya kijing ko ka lentirel. Yo statement yung minister sa Khuborjylla ini kalian ka Jantia Student Union percaya ni ya ka jingklam yang sa Khuborjylla jing kita
Ikultural rahi daki penah yang kamtam ijuai. Hejing itu ngani inagin kejantias Indonesia. Aduh kisnan gurlah cedin. Aduh ni kesni kejantias Indonesia dijuk hak agak yaki memorandum ngani ki jingthok cek sarkar pedeng. Ni bentah wa impediang ni kultural ada yo ya ke ILP. Kata mangko message ko clear cha usaha kermen Jylla. Hejing itu wa rijantia wa maya yang i nadu is jantia west jantia. Ada perkat bahai idang manika distrik kiwa sadin adu kata-kata. Hejing sekiat ini minister yang i perkat jengai ni. I dapat i adu kimar i mata i dor yang ki dapat i ko asam kador ko Meghalaya man go gajuk. Mem dari jingnya pet. Henry hitau yang gulutirel idang pun kita gijing duna yang i. Next game macam kam ke Istantia Hills dan duna bah kita pure putih di medical institution lada ke sarkar pai pas khet ko bani gulutirel dan hau iki ka women college ko penbiang i stream go pher di beta yo kata yang i start kitip. Tao jing to wo ka jing do nong ka jing do nong ka jing wan gulutirel. Lada pai po jantia yang ini, cemi betul. Lada gulutirel wan go, kejing yo nong to man gadu yaki hespa ini. Ni bah, lada wan gulutirel pensup ke yaki hespa, mungkin yo muyong degarel pensup ke le yaki hespa mungkin nadu umur rosong dan hidup tank simen yo empo jantia hills yang ini. Kani man ko kajing yo nong andre terpai supaya ba to chemi wa kantirel man ko kajing penduk ki penduk kan yaki kari yang diteri chnong ngani ijai guru. Dr. Sukanta Majumdar, Menteri Kena Jangka Sarkar India bapet ya ke Development bat pulih putih hatan cate lami ngi kari India. Haka arpun riu tarik rempang ulawan yuk kejat hanong ba Shillong banyak kendu yaki officer jangka Jylla nagi tenat paper ban pet benya halor karoi kapa ha Meghalaya. Habai keren berkinong thok Khubor Dr. Sukunta ulaong. Lada pet benya ya ke projek ke bahab hapo ke donor. Haka jingpet Menteri Rang Badu Narendra Modi. Ula betha ya ke sarkar Meghalaya banter ki skim penroi syaki Shillong ki badan hak kaput. Kenang bakin ya ringkat kerdan hak roi kapa bat ki wepat ki Shillong jangka Jylla. Ula betha ru ya ke sarkar Meghalaya ban pendep hak kapor ke babiang ya ki skim ki ba bay pisa na ke Department of North Eastern Region donor. Under the donor ministry, and as you know, under the leadership of our Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji, and under the Cabinet Minister leadership of Cabinet Minister of Sri Jyotiraditya Scindia ji, so we are working in the Northeast on 5-point framework. In that, the first point is the healthy competition or competitiveness between the states. Then the government of Meghalaya should identify the villages and the towns in the border areas for the infrastructure development. Then the Ministry of Donor and as well as the government of Meghalaya shall work towards completing the major projects in the state sanctioned under the Ministry of Donor. As you know, the total 10% of the total GBS of 54 non-exempted ministries we have to use in the whole Northeast. And the government of Meghalaya and as well as the donor ministry
identify one idea for implementation throughout the state and towards ensuring the 100% saturation. And the last one, the fifth point is government of Meghalaya should expedite the completion of the long delayed projects. There are approximately 10 delayed projects are there. We also discuss those delays, what is the status of those delayed projects, and government of Meghalaya is doing the good work and they want to complete all those work within the stipulated time. Recently, government of Meghalaya, they have made some changes as the logistic. It was not under the industry, but recently they have brought it under the industry category. So in the near future, this logistic, after they have brought it under the industry, the logistic facility will increase in the state of Meghalaya, which will promote the job creation as well as the tourism sector and the other sector of this state. And I also met with the Honorable Chief Minister of the state, that is Mr. Konark Sangma. He is very keen to focus on the developmental work. Those are under the Ministry of Donor. And he is the head of the task force, that is the tourism task force. As you know, the Ministry of Donor, we have proposed 5 task force on 5 different category. One of them is the tourism, and this Mr. Konark Sangma, the Honorable Chief Minister of the Meghalaya. Ki Menteri ke Shillong Sakwang, Penden Sakwang ban Jakrem, kilarai ban Numsha ya ki Breu bamde Reulum ban Wande Mar Mata, ni ki Jingbam, haka kendai tarik leber, haki jaka yang kali na kabenta ka jinga seng sinot ka ban long hasakwang. Kenang ban yad bed yad renti haki liang baro, ki Menteri ke Shillong Sakwang, Penden Sakwang ban Jakrem, kila kerpa de ki pad ba nong wan jinga seng ban kongu, ya ki jing penbet ban jing betha na kinong penyat ka balang Presbyterian Sakwang, kenang ba ka yad ka yeng jo ki pat ba bat ki kali kanembu jing yanuru. Bat ka jing seng sinot kan long ka ba syong kun syong play. Bat ka weiru kalong ba la karpat ki pat ba nya keleng sodong ki bawan che kene ki jing seng. Bat ka bakam tom ya ka bade ha ka sing utrai ba kin kan mau ya kata ka jing betha jong ki lightly ki snong. Bat ka wei ka wa ngakaliang jongi ki lightly ki sinong ka bangi bu kolong ba kito ki bawan di jing di kam tame kito ki ba ki bomdei try khasi len ki bomdei ki khasi ba kinom la ban wan ban di jing di ha kani ka ha kini ki lightly ki sinong ki bangi kum ki laingot ki menteri ka bai dei ki jaka ki ba ki paking kali ki don hapo jong kini ki lightly ki sinong nadu ka Penden Sakwang ka Jakrem bat ka Sakwang ka ba ni penyang kali hak sing utrai bat ka weiru kolong ba na kaliang jong kito ki bawan di jing di na kaliang jong ki lightly ki snong li ya julang bang enom sha ya ki web ki bomdei ki khasi wan mandi jing di hapo jong kene ka jinga seng jo sinot jong ka khasi jantia presiden sinot sepngi hang ne ka balang Sakwang haka kendai terik tela kerpat iki to ki bomdei kasi ban nayawan hakane ka sngi ba kan long ka jing ngo tenat na ka menta ka jing seng jong ka balang presiden hakane ka snong hakini ki benai ki bansuan kendai terik kaliang jongi ki lai menteri ki bangile menjulang ba inom sya ya ki wei pade ki bomdei khasi ban wan di jing di kam tam ka khandai tarik ndai ngisha tang ya ki para khasi bakin wan ban di jing di hapo jong kene ki jing seng Sa Menteri ke Petrol and Natural Gas Harip Singh Puri ulawan jengo ya ka Ribhoi distrik haka arpun riu tarik rempang ban penti kena shu ban kentiu ya kane ke distrik kabadap da ka jing ang nut ban kiu shaprang habaro kiliang Uhardip ulale jengo bun teliki skim penroi hagane ke distrik Ulalet jengoru ya ka Pineapple Processing Unit haum dihar.
Haka jingelang bat UDC abila Shibaranwal, rengkat ki officer rangba NAKA distrik, Uhardip Singh Puri, ulapet benya yaki jing pentre kam yaki skim ke Sarkar India haka distrik. Ula aya barok ki officer ban 3 minut banra yaki ribhoi distrik syaki kenjang bahajrong haka nam bat keburom. Schools then. So this is one concern, sir, because not having their own nutrition. Yeah, so nutrition, these are the indicators being tracked. As you can see, sir, nutrition. We discuss about the different indicators which DGIO is tracking, being an aspirational district. These are some of the. Shillong, saman kat ko विसर्जन करने के लिए अनुमति चाहता हूं शमन saman kat bagol chas saman kat विसर्जन. Okay, ready. 1, 2, 3. Badai kitugi Khubor yang lapoi ke bakun terhadu bangin daya syambiang Khublai Shibun.